Yes, katwanye tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri twuma amasaha ya umugoroba umugisha, kuri twuma amasaha ya mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Turacyashinze amatako rero mu gihugu cy'u Burundi, bantu bari ahitwa mu Jejuru, ahitwa no muri za Korine Kinazi, ari muri za Korine Tongo, abari Cibitoke, abari za Bubanza, turacyari mu gihugu cyanyu cy'u Burundi. Kuri uno munsi rero sindi jyenyine, bakunzi ba Dunyani Kote TV, ndi kumwe na Bwana Karimba Aimable. Bwana Karimba Aimable, umeze neza? Uraho neza Bwana Moses. Meze neza, nashima Imana. Gahunda rero ni yindi, ubu tugarukanye icyitwa imbaduko ya gikomando, no gusimbuka rwose Abarundi tuko pamoja, diaspora y'Abarundi. Yego, turayishuhuje abari muri Amerika, i Burayi, no muri Afrika, muri Aziya, mukomere cyane rwose. Amakuru yo turayazanye. Yes, turagarutse rero kugira ngo ibintu tubyinjiremo gatanu kuri kagenzi kako, by'umwihariko tubabwire uko situation ihagaze ku butaka bw'u Burundi, ariko munyemere mbabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kuba tugarukaho. Gusa ikintu mbasabye, udukurikira aho uri hose, ndagusabye ukore subscribe hano kuri Dunyani Kote TV. Nimba udakora subscribe uraza gucikana. Nk'ubu munyemere mbabwira yuko uwitwa General Neva yongeye kurisimbuka. Abibonye ko uwitwa General Neva yamusimbutse. Bwana Moses, njye hari ukuntu tugera mu nkuru z'u Burundi, mwatekereza ibibazo Abarundi bakomeje guhura nabyo, mwatekereza agahinda, amarira akaza. Yes, no kuvuga ngo uyu mugabo turaje tumugarukaho, yenda tubabwira buryo ki uyu mugabo yari afite uyu munsi urugendo, rukaba ari urugendo rwagombaga kwerekeza ahitwa muri South Africa, ariko uru rugendo rukaba rwasubitswe bitewe n'impamvu ikomeye cyane y'uyu mugabo, ndetse yagize impamvu yari no kumugiraho ingaruka iyo uru rugendo ahitamo kwerekeza muri South Africa. Ni kudeta yari guhita bamwayimutse. Yego, ni kudeta. Inkuru yavuye mu nzira, ni kudeta. Ni ukuvuga ngo turaje rero tubyinjiremo, ariko turanabyinjiramo tubwire abantu uko bimeze, kugira ngo tubabwire n'uburyo byari byapanzwe, kugira ngo abantu ibintu babyumve neza, batazajya tubabwira ibintu ariko ntitubasobanurire. Turaza kugaruka gato cyane ku ntwaro nyinshi cyane zamenwe mu masaha y'igitondo ku kibuga cy'indege, zikaba ari intwaro zari zirimo amasasu ndetse n'imbunda nyinshi. Izi ntwaro bamenye ko zamaze gutangwa. Intwaro byo namaze kumenya ko zatanzwe, n'uburyo operasiyo zo gukoresha zino ntwaro zapanzwe, ibi byose turabizanye. Yes, turabizanye, turaje tubikomaza, tubivavire imuzi n'umuzingo. Umuntu uri ahantu bita muri Korine Tongo, ariko nta bakunzi ugira mu gihugu cy'u Burundi ngo ujye ubanza unabasuhuze di. Ndabashuje abataramu bacu bari mu Cibitoke, ndabashuje rwose mu Kirundo, ndabashuje ahitwa Bugesera, abariyo bose rwose ndababwiye ni kude chapeau rwose. Turahari kandi icyo tubereyeho ni ugutembera mu bice byinshi bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse tunamenya situation by'umwihariko kuri politike iri gukoreshwa n'umuperezida Evariste Ndayishimiye, ukomeje kubabaza ndetse no kubangamira abaturage hano mu gihugu cy'u Burundi. Yes, mbere yuko twinjira by'umwihariko ku nkuru idasanzwe y'uwitwa Reverien Ndikuriyo ndetse n'uwitwa General Prime Niyongabo, uyu akaba ari umwe mu basirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Munyemere nanjye mbanze nisurize abantu bari muri Korine Tongo, Korine Kinazi mumeze bite, ahitwa za Muyanga mumeze mute, abantu bari muri za Musenyi, abantu bari muri za Karuzi, Korine Munanira mumeze mute, abantu bari za Ruyigi, Korine Mulala, abantu bari mu bice bya za Korine Tongo, abantu bari za Kabuga, abantu bari za Ngara Cibitoki, abantu bari Gitega, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye nka Bujumbura. Turabasuje cyane. Saryoti, wamenye ko uwitwa General Prime Niyongabo ndetse na Reverien Ndikuriyo, aba bagabo barimo baragira gutya rwose, ngo barimo baragira gutya ngo ikintu bita ubugambanyi buremere cyane mu gihugu cy'u Burundi, batangiye kugenda babukwirakwiza, ndetse isaha ku isaha ibintu bishobora kuza kubagiraho ingaruka. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibintu byatangiye gake gake tubibasangiza. Nababwiye umugabo witwa Niyigena Jean Baptiste, uyu yari yungirije umuyobozi mukuru w'ingabo zirinda perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu yambuwe icyitwa inshingano ze, mu kwamburwa icyitwa inshingano ze bitera agahinda mu basirikare bakomeye, dore yuko uno mugabo yari afite amabanga menshi cyane. Yes, turaje rero tubyinjiremo gatanu kuri kagenzi kako, turaza gusimbukira Cibitoke. Abasirikare babamenye ngira ngo amakamyo sinzi nimba
nano urimo urayabona dore aya ni amakamyo ariko se harimo n'abambaye pocket bita pocket down ayo nabyo turabyinjiramo tumenye ese bano basirikare bamanura amapantaro nk'abasitari ibyabo ni ibiki. Yego izi ni imbonerakure z'abarundi by'umwihariko zirimo zirava hano za Bujumbura zerekera ahantu bita Cibitoki, ngira ngo murabizi hariyo ikigo cya gisirikare, ngira ngo ibi nabyo tugiye kuba tubyinjiranamo kugira ngo tubabwire uko bihagaze. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko tugende tubapodetinga uwitwa Agathon Rwasa, nawe yakamejeje ari muri bamwe mu basirikare by'umwihariko b'abarundi bakomeje kugenda bakora ibishoboka byose kugira ngo andiko niyo n'abanyapolitike nanarimbesha abanyihanganire uyu ariko buri munyapolitike no mu buryo bwa politike bajya bavuga ngo buri munyapolitike abari umusirikare mu mutima kuko gahunda no gutaba akenshi usanga abanyapolitike benshi yego amadiskuru menshi atangaza abantu benshi bakubwira ati ngiye gahunda yanjye no gutabara cyangwa se no kurengera uruhande rwanjye ubwo bataya umutima wa gisirikare aba yarangije kuwugira abawufite no kuvuga ngo rero tugiye kuba tubyinjiranamo gatanu kuri kagenzi ko tugende twapdating abantu tubabwira uko so ihagaze. Ndabona hano hari umuvandimwe wari urimo umbwira ati amakamyo abiri by'umwihariko niyo y'abasirikare bavuye ahantu bita Bujumbura b'imbonakure berekeje ahitwa Cibitoki, aba nabo bagiye guhabwa icyitwa imyiteguro idasanzwe kugira ngo bakomeze bifashishwe mu kijyanye no kugoma kwa avansa mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko harimo bari bukomeze kugenda basimburanwa ku mipaka. Murabizi ko hari ibibazo bikomeye cyane hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda ndetse na Kongo, bamwita Margarita Speciosa ati ndi hano harya bahita ahaza Ruyigi mu nkambi. Ruyigi ati nabonye hari abasirikare benshi bambonakure bambaye imyenda itari impuzankano bari kugenda batembera mu nkambi, barimo barashaka amakuru y'uko hari abaregitabara cyangwa se abacengezi baba bari mu nkambi za Ruyigi na za Kazarwe. Urumva yuko rero ibintu bitoroshye, ibintu ndetse bikomeje kugenda bifata indi ntera. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti ariko mbere yo kugira ngo ngire ikibazo mubaza, reka tubanze twinjire muri no operation witwa General Neva gitotorera abantu kwisa yesa 6:40 igera kuri 40 nibwo uwitwa General Neva yagombaga kuba afashe indege by'umwihariko avuye mu gihugu cy'u Burundi yerekeye mu gihugu cya South Africa. Akaba rero yagombaga kuza kugenda akaganira n'uwitwa Sinamakosa cyangwa se Sinamafoza, sigaye mwitana amakosa nawe kuko nawe ibintu asigaye akora muri ino minsi mpamya nashidikanya yuko atari byiza kandi n'itegeko nshinga mu gihugu cye rirabivuga. Ni ukuvuga ngo rero bari bafite gahunda yo kuza ko bagira gutya bagahura, ariko muri uku guhura kwabo rwose haza kubaho ikibazo gikomeye cyane kuko indege yari guhaguruka i Burundi ku isaha y'isa 7:40 baje kugera ku kibuga cy'indege. Uwitwa General Neva asanga ku kibuga cy'indege icyitwa ikoranabuhanga ryo mu kirere ritifashe neza. Nyuma yo gusanga rero icyitwa ikoranabuhanga ryo mu kirere ritifashe neza, bibutse uko bateye kudeta, uko bagerageje kudeta y'uwitwa Nkurunziza, urabyibuka mu mwaka w'2015. Ndabyibuka cyane. Habaho guhita basubika urugendo igitaraganya, ariko kandi nimba mubyibuka neza si ubwa mbere si ubwa kabiri uwitwa General Neva bamugerageza kudeta. Ubwo rero ngo bigendanye n'amakuru bahise bahabwa n'abanyamerika yuko ngo mu gihe Perezida Neva yaba avuye mu gihugu hashobora kuba ikibazo gikomeye cyane, ashobora kwica. Ariko Bwana Moses biranavugwa yuko ndetse biremezwa yuko hari ikoranabuhanga iri rizwi cyane ryakoreshwaga n'igihugu cy'u Burundi, yego rya rindi ryitwa First Air Admission System. Iri koranabuhanga ni rya rindi igihugu cy'u Burundi gikoresha kugira ngo barebe uburyo ki bashobora guhangana n'ibitero byo mu kirere cyangwa se n'ubundi buryo butandukanye kwinjira mu mabanga ya gisirikare bakabikubiramo hamwe. Biravuga yuko ikoranabuhanga ry'igihugu cy'u Burundi ryacitse mu gihe kingana n'amasaha 16 bakaza gufashwa
na kimwe mu bihugu n'ubundi biri kwifatanya n'Uburundi mu murongo mugari n'ubundi wo gushakisha uburyo ki babarindira umutekano ndetse banahangana n'ibitero bari kwita yuko ari iby'umwanzi, kandi binavuga yuko ibi bitero byinshi no guterwa n'ino mitwe yitwaje intwaro yamaze kugira imbaraga muri diaspora zitandukanye, mu Burayi, muri Amerika, muri Aziya n'ahandi hatandukanye. Numva yuko uno mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye aragiraniwe rwose, afite ibibazo. Yes, aragiraniwe mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Ibi ni byo turimo turagera rwose tubabwira buryo ki uyu mugabo ari mu kaga gakomeye, ndetse kandi isaha n'isaha ashobora guhura n'ibibazo bikomeye cyane mu gihe ari gukore ibishoboka byose. Rero ntiyitware neza bishobora kuza kumubera ibibazo. Tuve hano rero sasa, amakuru nababwiye ati ku kijyanye n'amakuru mu gihugu cy'u Burundi, ngeze aho ndi buguhate ibibazo ukabwira abantu, kuko nawe ndabizi byinshi uba wabikurikiranye cyane. Tuve hano by'umwihariko tugaruke ku nkuru idasanzwe irimo igenda ivugwa ku kijyanye n'uwitwa Agathon Rwasa. Ibi bintu tubanze tubyinjiremo. Hari umugabo bita Agathon Rwasa wamaze kugaragaza yuko ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD ritagomba kwigarurira imyanya myinshi, ndetse ritagomba gufata ibibanza byinshi mu gihe cy'amatora kugira ngo kongera kwegurirwa kuyobora igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo ibyo bintu ni ibintu twakomeje kugenda dukurikirana kugira ngo tuze kugenda tumenya uko byifashe. Ariko mu makuru ndimo ndakira, ngira ngo nanakubaza ikibazo by'umwihariko kigira kiti ese birashoboka yuko koko Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva nk'uko bakunze kumwita atakongererwa kuyobora indi mana? Ngira ngo tumaze iminsi tubona abarimo ba Reverien Ndikuriyo batumvikana nawe, tubona abagabo barimo ba Prime Niyongabo bavuga bati hari ubugambanyi muri guverinoma, tubona abarimo ba Agathon Rwasa bahaguruka. Birashoboka yuko bafite amatora mu mwaka w'2027, birashoboka yuko hashobora kubaho impinduka mu gihugu cy'u Burundi ntitubone uwitwa General Neva yongera kuyobora? Ni ukuvuga ngo ikiriho Bwana Moses, aya matora abanyepolitike ba kino gihugu cy'u Burundi barajwe inshinga no gukora buri kintu cyose gishoboka ngo barebe buryo ki batakurwa ku ngoma bariho, kuko baba ari abari ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Baravuga bati mu gihe Evariste Ndayishimiye azavuye kuri buno butegetsi, bitewe n'ibikorwa Evariste Ndayishimiye yakoreye kuri buno butegetsi bwacu bw'igihugu cy'u Burundi, uzasimbura Evariste Ndayishimiye uwo ari we wese atari ku ruhande rw'ishyaka rya CNDD-FDD, byanga bikunda azakuraho imizi yose y'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, adasize n'umuyobozi uyoboye nk'umudugudu cyangwa isibo, reka tubibare nko mu Rwanda. Nese ushatse kuvuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ku kijyanye n'imiyoborere adaha ubuyobozi bukwiye neza abaturage? Ntago aha ubuyobozi bukwiriye abaturage. Uburyo adaha ubuyobozi bukwiriye abaturage ni gute? Tunyerekeye muri karitsiye zitandukanye ngerageza gutembereramo, tukajya ahitwa za Cibitoke, tukikoza muri ya misozi ya Kirundo, n'ahandi hatandukanye no mu nkambi wagiye ugarukaho nashaka no gutindaho cyane, kuko ngewe mbitekereje niyo mbonye uri kuya mu gihugu cy'u Burundi n'abaturage bamwe na bamwe bagaceceka, perezida yagera mu gace runaka akavuga ibintu barangiza bagakoma mu mashyi ati tuzabakubita tuzababomora twe ntituri imena ntituri iki, ariko abaturage bagasigara bavuga ati se kari perezida ati n'ubundi ntacyo twarenzaho. Ariko barabizi neza yuko ubutegetsi bwa kino gihugu gahunda yabwo ntago ari gahunda nziza, na systeme yafashwe n'uwo Perezida Evariste Ndayishimiye ni systeme yo guhonyora bamwe mu baturage bari mu gihugu cya hano cy'u Burundi, maze abandi bakabafasha. Biragaragara no mu mashuri ya kaminuza, biravugwa biragaragara, njyangana n'abana biga muri za kaminuza bakambwira bati tujye twimwa amahirwe runaka, akazi muri kaminuza ntitwakabona, nawe umuganga ukomeye mu bitaro runaka bya leta, mu bitaro imishinga kampani zigenga, ntabwo baguherezamo isoko, ibyo nibyo ukomoka mu bwoko runaka, ubwo ni ubwoko bwa tufe, ubwoko bwa hutu nibwo bari gukora mu gihugu cy'u Burundi. Ukabona yuko iyi systeme Evariste Ndayishimiye yafashe irahura neza cyane, niyo wa mugabo ajya bakunda kwita ngo ni imanga ye. Yes, ubwo rero reka twikomereze. Ngira ngo birumvikana ikijyanye n'amatora hano mu gihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo cyo kirahari, kuko akivugwa aya matora akivugwa, abaturage bose bari gukomanga mu gahanga bavuga bati Evariste Ndayishimiye atoke mbaye. Bafite abadepite ariko muri uyu mwaka
abadepite n'ubundi bariya bose bashyirwaho na Evariste Ndayishimiye bariya baramaze kubatondeka cyokora ababyara be ababereye anko abadepite ntibashyirwa n'umukuru w'igihugu ubu barahari abo badepite rwose barahari. Yes, ubwo rero reka dukomeze by'umwihariko rero murabizi by'umwihariko hano rwose inshuro nyinshi twibanda mu gihugu cy'u Burundi kuko tuba tugira ngo tuvuge byinshi biba bikomeje kugenda biturukayo. Hari benshi bagiye rwose iki gihugu bagitererana ku kijyanye no ku makuru yaho, kandi haba hariyo amakuru menshi agiye atandukanye, ngaho ibitoro byabuze, ngaho hari abaturage bakandamijwe gutya mu buryo mwese cyangwa ubundi ntibari kuvugirwa. Mbega muri make twe twibana mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo n'abantu bari hirya no hino by'umwihariko bamenya ibera hirya no hino mu bihugu byo muri Afurika na hariya ntibahatangwe, naho bajye bamenya uko situwasiyo ihagaze muri rusange. Reka duhita dukomeza rero cyane by'umwihariko dukomeze n'inkuru idasanzwe. Urabona ikijyanye n'imyiteguro idasanzwe, hari ibikoresho ngira ngo tugaruke bimaze iminsi bimenwa. Ni ibikoresho bimaze iminsi rwose bimenwa hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo bikoresho birimo birahabwa imbonakure. Ngira ngo tumaze iminsi twumva uyu mugabo ngo ni General Prime Niyongabo avuga ati mugomba kongera ibikoresho ku mipaka. Ese ibi bintu turabyita iki? Ese igihugu cy'u Burundi cyaba kirimo kirikanga yuko isa n'isa gishobora kwatakwa? Ku bijyanye n'igihugu cy'u Burundi kiri gukeka ko kirimo kwata ku munsi cyangwa isegonda ku isegonda, wenda sisiteme ya gisirikare ho buri gihugu gihora cyiteguye. Yego, ariko sisiteme igihugu cy'u Burundi kiri gukoresha aka kanya ndetse n'aya masaha y'ubwirinzi cyangwa kudeployinga abasirikare n'ibikoresho mu bice byinshi bitandukanye, ni ikigaragaza yuko byanga bikunda bari no gutekereza yuko umwanzi ubarwanya cyangwa wabarwanya yaba yaramaze no kugera mu gihugu ndani. Nese ubundi nibyo mpora mbwira abantu ati mukomeze mugume muri ayo, ati mwitonde, ati mwitonde kuko igihugu cy'u Burundi nubwo ari igihugu kigaragaza ko muri no minsi kirimo kirongera ingabo ku mipaka, tukabona byo abasirikare bongerwa, tukabona ibikoresho byongerwa, imbunda, amasasu, n'igihugu mpamya arashidikanya yuko kiri mu kaga sana. Ni igihugu kiri mu kaga. Ni ukuvuga ngo rero ibi byose iyo byinjiyemo ukabireba ubona nyine bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane rwose. Ubona bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane, ndasubiramo, mu gihe igihugu cy'u Burundi n'ubundi cyaba gikomeje guhangana muri kiriya gihugu cy'abaturanyi. Umutekano muke urakomeza kuzamba mu gihe cyaba gikomeje kugira abanzi nka za Red Tabara. Umutekano muke urakomeza kuzamba mu gihe mo hagati ndani muri guverinoma haba harimo abanzi. Umutekano muke uragumya kuzamba kuko urabona uburyo ibintu bimeze, ntabwo hagati muri guverinoma harimo kwizerana. Nta kwizerana kurimo. Bamwe baravuga bati ibintu birakorwa gutya, abandi bakavuga bati ibintu birakorwa gutya. Ubuyobozi buri ku butegetsi ishyaka rya CNDD-FDD ntabwo ryizerana, mu gisirikare abayobozi bakuru bamwe na bamwe bizerana. Ibyo ni ibintu byose bigaragaza yuko bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Tubana rero duhita twikomereza cyane, tugaruke gato hano Kibira ni ishyamba tujya twumvamo inkuba nyinshi cyane, tukumvamo inkuba zirababomora. Inkuba zirababomora. Hari umuvandimwe ujya ukunda kuvuga ngo ni ukubomora. Ibintu zibakorera hano hirya. Ase koko buriya ni inkuba, buriya ni inkuba ikubita ikica abantu bangana kuri. Ni inkuba buriya ntabwo ziba zoroshye. Mbona ahubwo ari Red Tabara. Red Tabara se nazo ni inkuba. Niba ifite irindi zina ryiswe inkuba simbizi. Ibyo mbona ari Red Tabara. Gusa njya numva yuko igitero cyagabwe n'inkuba ntabwo hajya hapfa abari hasi ya 500. Inkuba ntabwo zoroshye. Mukomere mwa nkuba. Inkuba urazisuhuje. Ndazisuhuje. Aho ziri hose rwose ziryame ziteguye kugaba ibitero n'ubundi ku mwanzi wazo. Umwanzi ariko nawe ngo ariteguye, ngarashaka kwihorera. Inkuba rero sinzi uburyo. Yes, reka twikomereze rero by'umwihariko. Irumvikana ibintu biba bikomeje kugenda bikara ndetse binakarata, ndetse kandi ndabona ibintu bitoroshye hano, ndetse kandi nubwo ibintu bikomeje kugenda bikara ndetse binakarata, ni nako icyitwa
hari inzara ikomeje kuvuza ubuhuha ngira ngo inzara abaturage barimo baranyandikira Bwana Moses, abantu bari muri Korine Bwana Moses yewe ndagira ngo uzamfashe utembeze muri karitsiye imwe nagezemo ndibaza ese iki gihugu ni cyane muri Afurika y'Iburasirazuba? Yego. Iki gihugu bimwe mu bihugu bituranye na kino gihugu yego ko bigerageza gutanga ubutumwa ku mirongo itandukanye cyangwa ku mbuga nkoranyambaga, harabura iki kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigire ku bihugu bituranye n'iki gihugu, by'umwihariko ibihugu byiteje imbere bitandukanye tutari bugarikeho? Ukabona yuko hakirimo ikibazo gikomeye ku ruhande rw'abayobozi b'u Burundi, n'utwo babonye numvishe ngo amafaranga cya gihugu cy'Ububiligi cyari guhereza igihugu cy'u Rwanda, bari guhereza igihugu cy'u Rwanda ngo bakibara kuyabona, batangiye kuyatera imihigo buryo ki ayo mafaranga azajya mu bikorwa remezo, kubaka amashuri no kubaka ibitaro, kubaka imihanda. Bamwe mu bayobozi bavuga ati ese nta kuntu twatwigurijemo make noneho ayazubaka ibyo bikorwa akava mu mabizinesi ndetse no mu bikorwa bitandukanye, ukaba wumva yuko n'ubundi inzara ntabwo izashira. Yes, Bwana Karemba Aimable rero reka tugushimire cyane, urakoze cyane. Yego murakoze cyane rwose inshuti bavandimwe, tuko pamoja. Amakuru ya hano Burundi ni umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda. Yes, turaza kugumya tubibahereze rero ibyo udusaba byose. Yari umuhungu wanyu Moses ndetse na Bwana Karemba Aimable.